Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Boomers mu Rwanda Gifraso z'Ubugerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze niba rwambere gusa wibuke gukora subscribe mu kiganiro cyitwa Ubwiro gicano kuri Boomers naho ningiye gacha only Boomways, ambiances boomways, tugumbaku zamuka. Ikipe ya APR FC mu mukino wagiye uyihuza n'ikipe ya Rayon Sport yagiye iyitsindira kuri penalty, maze abafana ba Rayon Sport bagenda bagaragaza yuko rwose batagiye bishimira uko ikipe yabo yagiye yitwara, nuko ibintu biba bimeze neza cyane. Mu yandi makuru rwose nuko ubu ngubu ibintu biri kugenda bigarukaho cyane hano mu isi, n'icyorezo cya Ebola kiri kugenda kigaragaza yuko rwose kigiye kugenda gifata ibihugu byinshi bya Afrika ko ari 10. Ese ibyo bihugu bimwe muri byo ntibihenutse kugenda ucikwa n'amakuru yacu, kubera yuko rwose ubu ngubu uwitwa Junior GT akaba rwose yagize icyo avuga kuri Emeryne cyangwa umwite Ishanga, nawe rwose turaza kugenda tugaruka ku byo yagiye avuga. Ati wa Savage rwose yahishuye uburyo Doja rwose kati yaje kugenda amufasha rwose, nuko ibintu biba bimeze rwose ubu ngubu. Mu yandi makuru icyo wagenda umenye cyo rwose nuko ubu ngubu Amerika igiye gufata abasirikare 5,000 rwose ikabajyana ku gice cya Pologne, nuko ibintu biba bimeze. Wowe nimba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha rwose wibuke gukora subscribe. Amakuru acumurika tugenda tuyahere ahangaha rwose. Ikipe ya Manchester City nyuma yaho rwose yagiye igaragaza yuko ikunda ibintu byo guhatanira ibikombe, ariko uyu mwaka mu mikino ya nyuma rwose ikaba yigiye yigaragaza yuko rwose irekuriye ikipe ya Arsenal. Ubu ngubu bamwe mu bafana bayo bakaba bari kugenda bagaragaza rwose yuko ibingibi byari bikwiye kugira ngo n'izindi ekipe zigenda zikoramo, kubera yuko ngo naho ukoramo n'undi we adakoramo, ngo iyi kipe ya Arsenal yagiye ibyerekana yuko rwose ibikwiriye kandi rwose bizagenda bigaragaza neza cyane. RCS ya rwose yungutse abasaga 140 abaofisiye rwose bato bagiye kuza kugenda bakora akazi, nuko ibintu biba bihagaze. Ingabo na polisi bagiye kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda, aho rwose bagiye kuvura ishaza abantu basaga 150 bo mu karere ka Nyagatare. Abantu barenga rwose 269 bazamutse umusozi wa Everest mu munsi umwe. Aba ni abantu rwose bagiye bakora rwose ibintu bitangaje kubona abo bari kugenda bazamuka uyu musozi, kandi ari imwe mu misozi miremire rwose iba ku mugabane wa Afurika rwose, nuko ibintu biba bimeze. Dukomeje amakuru yacu, ubukungu bwa NBA Afrika buzamuka 100% buri mwaka kubera bare Keya Kamanzi akaba rwose yagiye agaragaza yuko Keya rwose ibabukura mu bijyanye na bare, ari yituma bakomeza kugenda bazamuka cyane ku rwego rushimishije. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yaje kugenda itsindwa na APR FC rwose ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Ibingibi biri kugenda bishyira ku gitutu, kubera ko mu gihe cyose Kiyovu Sport yakuramo aya manota 2 arimo, maze bikarangira uko ngubwo iri ku mwanya wa 2 niyo yagenda isohoka. Biri kugenda bisaba yuko nayo rwose igomba gufunga detail ahantu hariho hose, ikazagenda yigaragaza ku buryo bukomeye kugira ngo izasohoke nk'ikipe yegeye yitwara neza mu mikino y'imbere mu gihugu, kubera yuko nisoza ku mwanya wa 2 niyo izagenda isohokera u Rwanda, nuko ibintu biba bimeze. Perezida wa Senegal yirukanye Sonko wari minisitiri w'intebe, anasesa guverinoma. Ibi ngibi rwose bije nyuma yaho abantu benshi bagiye babona yuko byari bikwiriye kugira ngo iyi guverinoma igende iseswa, kubera yuko ngo nta kintu yagendaga ikorera rubanda, nuko ibintu biba bihagaze rwose. Amafoto n'amavideo meza ibyaranze umuhango wo kwakira abaofisiye batoya binjira rwose muri RCS rwose. Abangabo bakaba basoje
rwose amahugurwa bari bari gukorera igishare nuko ibintu biba bimeze. Ukwiriye kujya mu bwiherero kangahe? Dore uko abahanga mu ndwara zo mu nda babisobanura, bakaba bagaragaza yuko rwose abantu benshi bakunze kujya mu bwiherero bakatwarayo na telefone kugira ngo bagende bacatira, rwose biba ari amakosa akomeye cyane. Imiterere y'icyayi cy'u Rwanda kikaba kiri kugenda kizamuka rwose mu gikundiro. Imiterere y'icyanya cy'ubukerarugendo kigiye kubakwa n'urubyiruko rw'i Rutsiro, nuko ibintu biba bimeze. Menya nawe rwose nimba nawe ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe mu kiganiro cyitwa Ubwino. Ambasaderi Urujeni yashyikirije impapuro rwose zimwemerera guhagararira u Rwanda i Vatikani, rwose azihereza Papa Leo wa 14. Ni ibintu abantu benshi bari kugenda rwose babona bakavuga ngo rwose ni ibintu byiza. Abarenga miliyari 1.5 rwose bafite ibibazo byo mu mutwe. Ibi ngibi rwose ni bimwe mu bibazo bikomeje kugenda byibasira icyitwa ikiremwamuntu, nyuma yaho rwose abenshi bagenda babona yuko igihe ngo isi igezemo ari icy'akaga gakomeye. Nkubwira ngo wowe nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, rwose wibuke gukora subscribe. Ibyo wamenya ku rugendo rwa 12 rw'icyogajuru cya Starship. Iki ni kimwe mu rwose mu byogajuru biba biri kugenda bigaragaza yuko ari kimwe rwose kiri kugenda gifata isi muri iyi minsi, kubera yuko rwose ari kimwe mu byogajuru kiba kiri kugenda gikora amateka akomeye cyane. Ikirwa cyari gifite agaciro ka miliyoni 8 z'amayero kigiye kugurishwa rwose ayagura inzu. Wowe nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, n'ahandi ni kuri Boomways. Amahirwe y'ishoramari aboneka muri Kigali mu rwego rw'ubukerarugendo. Kigali rwose ni imwe mu mijyi abantu benshi babona bakavuga ngo rwose ni nziza cyane. Perezida Kagame yazamuye mu ntera abakozi 742 ba RCS, yirukana abandi 296. Aba bose rwose bakaba bari abakozi ba RCS, ariko abagiye bagaragarwaho imyitwarire itari myiza bagombaga kugenda bakurwa mu bandi. Nuko ibintu biba bimeze. Mu mukino wagiye uhuza ikipe ya Rayon Sports, abantu benshi bagiye bagaragaza yuko rwose igihe cyari kigeze kugira ngo Haringingo Christian Francis Mbaya wagiye werekana yuko rwose ikipe ye ikomeye rwose muri iyi minsi, nawe agomba kugenda abona icyitwa shampiyona yuko yayitekerezaga atari ko igiye imeze. Ikipe ya Rayon Sports nikomeza kwitwara neza izagenda isohokera u Rwanda mu mikino rwose ya CAF Confederation Cup. N'ikipe yitwaye neza mu mikino y'imbere mu gihugu. Ese ni ukubera iki iyi ekipe ya Rayon Sports izagenda isohokera u Rwanda kandi itagiye itwara igikombe? Nuko APR yagiye itwara rwose ibikombe 2, kandi rwose yo muri icyo gihe bigenze uko ikipe yari iya kabiri rwose muri shampiyona niyo ibasha kubona ayo mahirwe ikagenda isohoka. Abantu benshi bakaba bari kugenda babona yuko witwa DJ Toxic yakatiwe gufungwa imyaka rwose 1 n'amezi 6. Ese uyu DJ Toxic ni muntu ki? Uyu nguyu ni umwe mu basore rwose bari bakomeye cyane mu bintu byo kuvangavanga muziki ndetse no kuririmba, kubera yuko akaba ari umwe mu bahanzi bagaragaza icyitwa igikundiro muri rubanda, kandi rwose bakaba bagaragaza yuko ari ibintu byiza, kandi rwose bagakomeza kugenda bagaragaza yuko neza rwose izahora iganza mu bijyanye na production. Ariko rwose imyitwarire yagiye agaragaza yuko rwose muri iki gihe rwose yagombaga kugenda abihanirwa. Tiwa Savage yahishuye uburyo Don Jazz yamufashaga
kwihangana n'agahinda. Abantu benshi bakaba baragiye babona yuko rwose mu gihe cyose umuntu aba ari kugenda ahura rwose n'ibimutera agahinda, aba akeneye ba bantu be rwose b'imena kugira ngo bagende bamufasha kongera rwose kugaruka mu buzima bwacu rwose buba ari buzima rwose. Tiwa Savage akaba ari kugenda abigarukaho. Uwitwa Gasuku akaba yagiye agaragaza neza cyane yuko uwitwa Yago rwose atagiye amubanira kubera yuko rwose atigeze ngo amuvuganira rwose, kubera yuko mu kiganiro Yago yagiye akora yibasira bamwe mu bantu, harimo abantu rwose yagiye agaragaza yuko runabo rwose ikintu cyitwa uruganda rwose rw'imyidagaduro hano mu Rwanda rwagiye rubakoraho rwose. Akaba yagiye agaragaza yuko mu gihe cyose we Gasuku rwose yagiye amuvuganira, ariko ngo we rwose ngo nta kintu ngo yigeze akora kugira ngo n'abandi bantu bose bagende bamenya yuko witwa Gasuku nawe ahari, kandi ngo nawe akora rwose, kandi we ngo ko bagiye bamukorera icyitwa rwose nuko ibintu byiba bimeze i Nyarugenge mu myidagaduro. Nkubwira ngo wowe niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha n'ahandi ni kuri Boom Ways, ese ni ukubera iki abantu benshi bari kugenda bagarukaho kuwitwa Dekati, hakazamo rwose undi witwa Dumba, hakazamo uwitwa Godfather rwose. Abangaba ni bamwe mu bagabo bakomeje kugarukaho cyane, ndetse n'undi witwa Muyoboke Alex. ese ni ukubera iki iyi showbiz bakaba bari kugenda bayigarukamo cyane? Ni ibiki biba biri kugenda bibamenye neza yuko uwitwa Dekati ari umwe mu bagabo baba batuje cyane, kubera yuko mwibuke muri Gitumo. Iyi ngiyi rwose ni imwe mu nkuru zagiye zitwika cyane mu gihe cyagiye gitambuka, ariko rwose ubu ngubu akaba atakiri kugenda ayikora. Godfather abantu benshi bakaba mumuzi rwose mu bintu byo gukora space, haba TikTok, YouTube rwose abantu benshi bakaba bamuzi, ndetse no kuri Instagram ndetse no kuri X. Iyi yahoze ari Twitter, kubera yuko ari umwe mu bagabo rwose bakunze kuzana icyitwa ubwino bwabo ndi bw'indani, kubera yuko mu gihe cyose asohoye icyitwa ubwino, mwaba ba muri guhuza utera imbere, mwaba mutari guhuza rwose ugenda uhanwa. Ubu ngubu we akaba ari kugenda atangaza yuko rwose mu gihe cyose azagenda akora amakosa rwose guverinoma y'u Rwanda rwose RIB rwose nayo izagende ngo imukurikirana, ngo kubera yuko nawe yemera yuko we ari umunyarwanda, kandi akaba yubaha ubuyobozi bw'u Rwanda, kandi akagendera no ku mategeko y'u Rwanda. Menya neza yuko rwose ubu ngubu showbiz hano mu Rwanda abasesenguzi benshi rwose bagiye bakora amakosa, harimo witwa Jihadi, hakazamo rwose witwa Sky 2, hakazamo rwose Fata ku mavuta. Aba bose bakaba bari kugenda bagororwa imageragere rwose neza. Mubwira yuko hano ari kuri Boom Ways mu kiganiro cyitwa ubwino. Wowe nimba ari ubwa mbere waragize, wibuke gukora subscribe. Njyewe yari Gacha Ono Charlotte, ndabakunda cyane.